Naretan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag nga oras yamin papagayam, sakbay na, agtuypain ni Auntie Jor. Thank you. Shout out, iti suki tayo from the start to the present, ada Jasmine Rivera ken Jovi Gandeza, kan kada kayo amin papagayam. Ibasa tayo mampay, ti comment dagiti sumaganad. Kuna ni pagayam Imelda Velasquez, hello Ma'am Jor and Sir Roger. Naimbag arabii tayo amin dita, listening here in Riyadh. Happy weekend Ma'am Jocelyn. God bless you always. Thank you pagayam. Thank you so much. Kat ko naman ni pagayam Rachel de Guzman. Ti comment na, ija anara artinamnama series 43. Kasta ti pakasaritaan ti biyag mi Ma'am Jor. Kaslada kami kini Mrs. ko ti istoryana daytoy anay drama. Linalais kan inululpitan da kami ngam kaasi ti apo, nakaabrodak, kat ingkarkararag kulat ta ti pagsayaatan ti biyag mi. Dayta ti kasayaatan pagayam, tinapasnag a panagkararag, kan panagtignay. Okay, agyaman kami kini Triple R, Roger Referzo Ramirez, iti dayta a comment mo pagayam. Kat ko naman ni pagayam Janet de la Cruz, iti panagdengeg na iti compilation 15, ti unay daytan kaka. Listening here in Damman, KSA. Thank you so much, pagayam Janet. And to all of you, thank you so much. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Wishing well. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nakakita kamungatan iti panggedam anak. Ta agkararwar kamet. Adda papanak anak kapatpatagla unay nanang. Day, kunak man no trabaho ti papapanam. Sa dinungay met, day ta papapanam. Iti sulinek a lugar nga ayan ti wishing well. Anya day ta a wishing well? Pagkantaan. Saan nanang? Lugar apakaipayan iti daton a kwarta, tapno mapatkan ti amin akid daw. Na, apayad da kasta. Nagsaya atin nga ay, numapatgan amin akid daw. Ay ka, no siya ka kiddaw ka, nasa anak amatay, aging limagasog titawin ka. Ay, una daytan ka. Kan kiddaw nga agbalinak a bilyonaryaw. Una mo daytan nanang. Angam sa nakasta. Kidawom lang nagitibabas si tabanag. Kas kumakanyak. Kidawag amadaanak iti trabaho ang napintas iti kabita na panawag. Apay, agpili da iti kidawan. Manangidumduma da nga rod, ano kasta? Unfair no pilyon da mo ti kidawam. Kanya nga iti mapanmumut kidawan, iti day ta-atao. Saan atao day dyan, nanang? Di mo kunaan abanaglaang day ta. Uy, banaglaang. Wishing well nga raw. Pagtinagan kan pagkidawan. Ay na makatikaw kamat. Pagtinagan kan pagkidawan kunamat. Kastoy day tananang. Agay ayos adanom. Wano saan? Sinan bubon apagitinagan iti sagli 5 pesos. Wano 10 pesos. Wano 20 pesos paikit dia. Basta barya. Kalpasan na. Agkid daw kan iti kayat mo. Agitin iti barya sa kaagkid daw. Apay, saan mabalinta agkid daw, nga urewan bayad na. Kasta nga rod mo ti paglintigan na. Ay, unay daytan kaka. Ay, sabat gayam ti anak taan na biktima iti kasta. Saan ba ta nabiyag ti pagkidawan na? Anya nga iti panunot na ita danaw. Wano na ita bubang. Adlarik na kan panunot na kita aya. Mas daawak mo ti anak ta. Imbis a tao ti pagkidawan na iti trabaho. Ijay mo't ibagbaga na awising well. Ulitag. Ada na kem aya na ita bubon wano danaw.
Darik na ya. Apay, nagitin 20 pesos, wano 5 pesos sa barya, ag saan, di ba ba? Ag thank you aya. Thank you very much, friend, kunana aya. Daita ti pakakitaan nga awan nakam ng itimbanag, akas iti daga, danaw, papel, kayo, wano niya pa yabanag. Ada utek daya, ada puso daya. Ay, nagawan ka tanakam ti anak tan. Ayak man amukin ko na lakay. Di pailakan mapana mismo iti opisina, wano iti tao kayan na pagtrabahuan, wano pakitrabahuan. Ta makisarita ni jay. Ikararagan na na iti abanag, tapno awatin da. Sa itan na, saan kita kasta mapan agipisok iti kwarta. Sa kasla aguuyaw nga pagkidawan na neta danom mo nububaw. Ay unay ti anak ta. Papa-impluensyaan mo gamen. No adda-adal ti taong agkasya-kasyay, mamati launa yan. Di na napanunaw. Nga adumot na iti adda-adal na nga awan nunot da. Taimbas sa Diyos ti pagkararagan da. Nagitamit wishing well. Ay unay daytan kaka. Ada akong dito ayan ti wishing well. Oh, wishing well. At tuyak manin, nga umay umar-araraw kan ka. Tapno patgam tikid daw kaw amaaddan iti napinta sa pagsapulan. Makitam, saan la 5 piso sa barya ti itintinag ko tungkal umayakan ka. No di ket 5 asag 20 pesos. Pamasitam nga detan. Adun abulan akas tati itintinag ko ken ka. Isu 4 gamon ti wiskaw. Amaadan iti nasaya at trabaho. Ken maayat nakto kumamutan ni Carla. Dahil talaan. Tagyamanak, wishing well. Manuabulanan, nga agitintinag ka nagkidkid daw ka iti dayta aburayok kuno bubon. 8 bulan pa lang mo't nanang. Agasam mga dayta. Ijay 8 nga aldaw nakabaybayagan para kanyak. Wano 8 alawas. Hanggang dayta, imabot pa'y gaya mo niti 8 abulan. Ay sayang nga panawan. De ka pa'y la nangirnad. De ka pa'y la dimlaw. Ayun ay daytan kaka. Amuyo nanang. Wait patiently. Tiyaga, iti Tagalog. Iti Ilocano. Ay, tiyak ibagbagan, ta agungat tayo Amerikano no manggagna. Unay daytan kaka. Mom Orlan anak. Dayta 8 abulan. Ada ko ma 48,000 mon. Naikitam 6,000 times 8 months. O di 48,000. Apay, jak la agastumot tan no kas pangarigan nanang. Nalay papan mon anagastum di 40,000. Adapay la kuma 8,000 akwartam Unay daytan kaka. Ang mga no paturay mo nga umabot pa iti 8 atawan nga urayam. Iti dayja wishing well tikid-kid dawam. No napan ka nagbirok amis mo niti panggadam. Di iso ko mating karkararag mo dayta. Di pa ila ko maanggad nagsuswildukan. Unay daytan kaka. Nagadong tinawrnong ka. Iti adon alaw lawas kada bulbulan. Adumot dagiti mo talang nga umay gitin nagiti kwarta. Mamati dalaw nay. Ay nagsaya atin da ito yung pagbirukak. Adong ti mamati law nay. Thank you, my wishing well. Thank you very, very much. Ado nga minti ang ngaak dito'y lubong. Baknang kanjain. Baknang akam. Nasakakon dagiti na isang dakadaga. Kanalalahas. Manong bulanan. Manong tariw-riwan. Di dang pulos dumlaw. I love it.
Ada na saya at amay singasing ko anak. Anya day tanana. Saan ka kuman nagpilpili ti trabaho, basta nadalo sa pagbirukan. Tinapatag ada pagswilduam, kabayatan nga ururayam, tinapimpintas pa'y apagsapulan. Aggaget ka kuma, agsalukag ka kuma. Ninanang mo. Naggagita ka mapanidya lugar ngayon ti wishing well nga uray kasaro ti kasulinak na. Ta ado mo ti mapanidya. Ay, unay day tanay anak ko. Makatawanan, baknangan, jay nangaramid iti day jay. Agmulagat kamutan agriing kan iti panakailibay ta utot mo. Unay day tan kaka. Amo yun anak. Iti kanito ang mapatgan tikid daw ko iti day wishing well. Agbali na kamay sa kanang iti kabaknangan iti lugar tayaw. Unay day tan kaka. Nakapasyar ka mo, pitaw. Wait, Orlan. Ada napatay kay pakamokin ka? Anya rin tayo? Ay, sana dito, iti pangibaga. Ta, amang anumang nagdananang kintatang mau. Kantyawan da kalahid day. Kin babalawon da kay tustaw. Sige, mapandang aro dita sirok ti Star Apple may. Ta, damot lamisa na basit dita, anarami diti kawayan. Saan tangag siya? Nagsarita talaang. Awan mo't imbag bagak ngagsag ka. Ala, mapandakid din. Muna dita. Anya, linugubanda ni Jane. Akin ko kay ti wishing well. Kung gayam. Uray babae, linugubanda. Gapoy ti kinaswitik na. Riuray o ti linukaw. Inlawan na, gapoy ti naramid na pagkwartaan. Aguray ka man, pitaw. Babae ka day, kakin ko ay ti dayjay a wishing well. Uy, lakin na jay. Adult chicks na. Nagijay chicks na kat hotera. Anya? Agpapada da amin ay nanaawanan. Sana po nung jay makaipay ti pagsayatan, no di kat pagrigatan. Unay daytan kaka. Di pa'y kat awan nga rudan, tinamnamak. Alakalang na ita. Abang may buhay gayam, andalat na pag-asa. Yung nadatan. Anya pa'y nga ita, tinamnamak. Naglakakan to, mahit na maawanan ni tinamnama. Tap na ibagakin ka. Andalat ta anaraar, tinamnama. Drama mo't triple R na kay bagbagam. So, mahit. Namnama, pag-asa, anaraar. Kaya nasawan, ada sumingising, uno, aganaraar namnamam. Basta think positive, saan ka ta negative? No, naitublak ka, bumangon ka, at may bagong pag-asa. Ada sumingising, namnamam, kunak manay. Loko na dyan Kuyugan na kaman dyan na talugo bakit yung rela. Ay, bayamon. Linuguban na nga roday. Nakabalo day. Makabasol ka lang iti Diyos no panunutan pala balsan. Inakbabaw yan nagitintintin nagkon iti dadya wishing well. Nya pa iti maalam ngay. Intaray na mutan nagiti kinabak nang na. Magsitaray. Magsiala iti imbalod na ni Jane. Nya? Nagiti sana na confiscate yag turay. Intaray nagiti pada ng arsam kan man ni Brown. Nay tangka ka. Ita mampay, adi karumwar amapan agitin iti wishing well Orlan. Saan na? Nauma kamulaan. Jak kayatan? Na, apay ngay. Sayang mo't ano di ka ba panagitindag? Isupay ko maalamutan, yakin ko kwa iti wishing well. Malwakto pa'y tiawaran bain. Asinaw? Tinangaramid iti dayjay Ay na anak kinapudno na naamwak mo ti amin. Siyempre ako, naibalitan dayjay. Di pa nang loko ni Jane kadagiti tattao na ipadpadamagan. Ngam, sinubok kalaang. Pangasiw na nang. Nidaksid-sidiran tagburburak ti darak. Na, kita tadi ka mahay blood.
Panawan da ko nanang, tadala nga rumubrob tirik na. Ay kaniso ti kayat mo ako, alay pumanawa ka, unay daytan ka ka. Di na kaya pagsaritaan niya o tamabainain. Ti lapat-patsin na mga men. Saan na kayat ti masider? Kan masayangan na unay kadagiti na itintinagnan iti dadya wishing well. Mas daawak kadagita at tao. Adda Diyos ako mararagan, nga mapandapay lag kararagmat kadagiti awan anges na. Unay daytan. May samot di anak ta. Namat pati launay. Anya nga iti bunga na. Wen nga rodla kay. Kun ado ti kakasta. Aramid dagiti taga-sabali a pagilyan, iyag da dito'y Pilipinas dagiti a kultura kada tradisyon. Imbis ti may papan iti Diyos, ti umay da isuraw, saan mo tapasig a Diyos-Diyosan, amuda nga ipasat ka dagiti tattao nga men. Amuda nga men, anala ka amamat patay dagiti daduma kailyan tayaw. Ay, sabagay, ngam dagiti daduma laang magkida. No, ada pamatay, kun Diyos ti may sa tao, sana basta agsamakad ka nagiti banag nga wan biyag na, wano ka nagiti dinguhay. Pudnot ako namlakay. Bareng no ni Orlan nga anak taak makapanunot mo ni tinasayaat. Wala. No saan natiliwan da Jane iti kalukwan na? At adupay kung ati nabiktima na. Ita, nagpulumot tayo. Ay kawan nasayaat. Tapno agsardengan dagiti awan panunot na. Nay-naytan ka. Nay, nakarubot ka mo manan anak. Mapan ka kadi agitinag iti wishing well. Sana nang? Ingkagaram. Awan ganas ko iti amin na banag. Nagkapapanam nga rudhan. Inak agsapol iti nasayata panggadan. Ay, nasayat lao na anak. Ado ti panggadan, basta saan tayo nga agpili, kan saan laki di adakes. Gusto kayo na nang. Uray anya trabahon, basta nadalos sa panggadan. Kasayatan day ta anak ko. Ay, unay daytan kaka. Wen gagayem, saan tayo kumaabasta mamati, karagita kakasta bambanang. No, adaman patyan tayo. Isu ti Diyos akatanukan, kangatuan, ken kabibilgan anamarswa iti tao ken daga, ken iti amin na banag dito'y lubong. Aggagat, ken nagsalukag tayo, no kayat tayo ti maadaan iti pagbiagan. Ditaan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Wishing well. Dito'y drama tayo. Unay ditaan kaka. Agyaman kami itin kay panang taraban.